Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbang nga oras yung amin gagayem. Sakbay ti amin at tuipayan yang tityor. Thank you. Kablaawan tay man ni pagayam Marlon Respicio. Kan kada kay amin anayat amang tartarabay kadagiti drama mi ditoy Jor Drama Tips TV. Kastamot makablaawan dagiti FB subscribers mi ada pagayam Olarte Jody Gandeza ken Floyd B. Pugungan. By the way, papagayam, ti kayat asawon ti amen ket naimot, napaidam, managin bubukod, adda amin ken kuana daytan. Amen saan nga amen, wano amen, wano amin, no di ket amen, A-M-E-N, amen, amen, papagayam thank you. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anapauluan. Buklis ken amon. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Aday ta, nakaluto akon. Tatang, nakaluto akon. Umuna kayon amangan, tadapay sinpaak di tarwar. Adda kayam nalutang. Wen, ngem saan pa'y anangan da katugangan ta, kastamot kinilakay ko. Apay, ayan nila kayo mo, kung katugangan ta. Mga anak din, tagtarasa. Paritan nakid din amangan. Saan ka aparparitan amangan? Ngem ayabamot dagiti kakadwam tapno agigidan kayo amangan. No, di na kayo mangan. Umuna akong tagtarasa ko nakman. Mga anak din. Unay daytan kaka. Nagpartakon. Subo. Din sa pa yun agangas kan agngal-ngal. Unay daytan kaka. Aboy-boyan na konti. Di ka pala makigintang no kayat mo. Ayabam kit din, dagiti kabalay tayo. Ay, ba mo na no kayat mo? Tagtarasak mo na. Makamu ka. Aramidok tayo mo, tikayat kong aramidan. Unay daytan kaka. Kunak man no nakaluto kan banje. Nakaluto akon atatang. Nanganto pa yun nga muna ni Chody. Alya. Apay basit la ang tilinutam ket mano tayo amangan. Inem tayo. Ado, tatang. Nangan ka din dananang kunti asawa ni Chody, tatang? Awan pa'y nangan ka na kamay. Anya? Ay, unay daytan kaka? Para may sa tao lang ang tinapoy kan sidaan. Unay muton abuklis da at Chody. Di mo nangibatin iti para iti kadwana. Apay aya nga may nga impalubos mo nga iso ti umuna. No iso ti umuna, di na panunutan ti kadwana. Unay daytan kaka. Agluto akmanan mangiruruman a tao. Ay saanan, sayang tigas kan bagas. Basta ba't ti sidaan no agdubli-dubli kang aglutaw. Kaya't yung asawang tatang, saan kayon amangan? Ag tinapayaklangan sa agkapay. Unay daytan kaka. Maday ti kastoy bakay. No agtitipon tayo iti taraon ta adda makaad-adaw. Adamot sana makapangan. Kaputadan ni awan may bate akanin na. Ay di aramidon tayon ajay insingasing mo pa naglalasin. Kasayaatan na ita. Ta makaamunda tsuday no didamot aginaw. Nainot mo't ki dinibakit na. Isulaang mo't ti buklis wano kabukab. Ta di na panunutan ti kadwana no kasta amangan. Ikisap na. No mabalin laang siguro kanin na pa yun ti kaldero kada kasirula. What? Magakmut ka din akin bakit na. Nga aglalasin tayo tapno makaamon no mangan ti maysa wano saan. Kan makamot no agbuslon daw no anya. Unay ka nga mindaytan a kinabukles. Ay, just kay. Banji,
Buludak man tayo may sa ating bayo dita. Usaran kami ni bakit ti may sa ating ba? Usarak met. Saan mo paimat kang susarain? Buludak ko na. No alaam awan ti usarak no kalaat nga aramatak. Naitangaro din basit na batya ti buludak. Usarak inton madamdama. Masapol ko nga minay. Di mo paimat la usaran. Yaman mo man na iti gamit yaw. Day talat among ibaga. Iyaman kada ipaidam kada iyimot. Apay no gumatang kayo mat ngamin iti gamit yaw. Paidam. Katsika kakagbulbulod ka mat. Nagsasawa ka. Kaslawan ka sa pulam iti para matao. Gumatang kay ti gamit mo. Tapnawan pakiapaam. Unay daytan ang kinaaman. Nagalas ti ugali dayta na ikamkamang ka na kayo nanang. Agpada kayo mat ana ikamang. Isu arubeng nang agkinaawatan kayo iti amin agundaway. Saan ang makakinaawatan ti may nga amon, paidam, uno, imot? Ay awan ti may baga kiti dayta. Ta agpada kayo mat nga dapag kunkunaan ti tunggal maysa. Amon ket ti dadya tao ah. Apay no pag sinnabatan nyo dagiti bambanag saan ket apagapaan. Sa anak mo't ket di amakyap apakin ko na ananang. Masurunak lang iti kinaamon na. Tapnawan rire, saan kayon abumulod ken kuana iti amin abanag. Taabmuyo lang aruden adi na kaya tagpabulod iti uray kaano man. Uray tupay kada kami no daduma. Saan na kami akaya tapabuludan. Laglagbot na dyan ay kamkamang. No patinda kayo anak ay kamangan na kat di na pabuludan. Ay ka amon nga rod, adaya pang binuram. Di pa'y lakat isina ni numer nga anak yaw. Ay awan mabalin iti dayta, ta isumot ti kayat ni numer nga anak may. Makapasuron at talaga. Unay daytan ka. Apay Chody, anya manen ti masapul mo ket makita mo't amang mga anak. Nagalasan na kababalay. Imbeskit di ayawis mo mo't ti panlangan mo. Akas panang respeto iti pada matao. Kas tapay ti panagsasaw. Anya, si kakit din ti awisak amangan? Di pa ikat ingkisak mon. Oh no! Dayta kinabuklis mo iti makan. Unay daytan ka ka. Pudno mat. Normal lang mo ti kasya pampanlangan ti may sa lalaki. Adola basit ngam ti pampanlangan ti may sa babae. Saan? Sa bali ti panangan mo. Kasla ka mang mga nababoy iti kinarsab. Ang nadaman ti panagsasaom si ka, amon. Tamangan no pagsidan kay tarabis. Hoy, Chody, konting respeto mamot iti grasya. Oy, Banje. Basit mamma ta panagraam iti para matao. Diyak pala na ibagbagat ti kayat ko. Inaapanakaw. Kasta ti may tutupken ka. Unay daytan ka ka. Nana, bagbagaan niya man ti manugang yaw. Apay aya. Malaksid ana amin. Man nakiapapay. Ay diya kaya ti makibiyang iti parikot yu adwa. Liklikam laengan tagbulod-bulod. Ta di mo mabuludan ti may nga amon kunak manen. Amon daytan. Tatak na daytan. Buludam ki dain. Addan tula buluden naman ta pasamtak iti di malamlamot ti asaw. Tarik na naman ti mapaidaman ken maimutan. Ay unay daytan kaka. Walang pakialaman nga minan atap no awan parikot. Di na pala kami nagsina kan ni numer. Ay, madingay bagbagat ti kastabarok. Nungay mo't sikat isina ni bakit mau. Kayat mo nga rudmat. Liklikam latan ti agdawat ken agbulod ken ni Vanjay. Ay unay daytan kaka. Namin anon ang naranak ni Bandi amang mangan wano agmermerienda. Di na pa'y amo ayawis. Bastos tikas jay tatang. Do madanunan da ka amang mangan awisam di tao ang oray saan tumad la makipangan. Amok barok. Yamak ni Vanjay ti mga awiskin kanumang mangan. Tadi na kayat ti maagawan. Anya? Kasta talaga rayta. Isong araw na naglalasin tayo tapno awan riray. Kanya-kanyang lamutan kun usaran. Kasta lang rayay.
kasla saan tayo nga agkakabalay no kasta. At mabalin tayo ngay no aman kada imot ti may sa ataaw. Itaan tayo kadi no anyamat ti kababalin tayo asa na maguston ti may sa ataaw ta ikataan. Ha? Kasi ti dildilawan ni Vanjikin ka akin abuklays. Ikatimaw tapno di da ilamang ti amin na banagkin ka. Ha? Una daytan ka. Nanang, na-delay mo ti sweldo ni Numer. Apay day jay, agtalo a bulanan ka naibusan ti budget. Di la mabalin pabuludan na kami pala ang nanang. Awan mo ti trabaho kapag sweldo ak balasang ka. Mangibagakan akin ni Choda ay ta isumot ag susweldo. Ay, awan ananang. Sigurado adin pabuludan da jay ta nasakit tinakam na kanya. Makisarita ka akin ko na itinasaya at jaklapat siya na pabuludan nak nanang. Iso ada kayon ti pakiusapak ang makisarita kin ko na para kanyak. Ay madi abalasang ko, narigat dayta. Awan kasi ti sika mismo. Madi day siya nanang. Saan ka ngamin a negative Awan kasi ti padaasem, ken makisarita ka. Awan lat amo ko nanang. Gusto ka. Ha? Awan nam namain ti may sa nga amon. Sige na nang, tayo na kung iti trabaho. Awan baro. Napaanon. Makita yun nanang. Imbag tadyak pa'y nang ibaga kinkwana. Ad-adda ko man pinabainan nak dadya buklis. Madi, day takasta mapaspasamak kada kayo. Urnusin nyo ka di, tinagbaitan nyo. Nagalas ti kasta, unay daytan kaka. Unay siyak bakay. Tiyak kayat ti kakasta ka balay. Nagalas mo't talaga. Adda amon, adda bukles. Kat dayta, ti pagginginuraan da. Rebeng na lang, akasarita tan nagitidwa. Ay wun alakay. Diyak kayat ti kasta dito'y balay. Isuda mutan anay kamkamang ti mangipay iti pakay babainan. Kasarita sa nga ron nila, unay daytan kaka. Napagnumuan ni nga gasawa, nga urnusen tinagbautan yu adwa, banje, chode. Saan mi akayat ti panagap-abayaw, tamang ta iti kibur iti pagtaangan dayta. Wun nga raod, saan mi akayat ti may babaen gapu kada kayo? Ken saan mi akayat aday ta ti pangisinaan dagiti asawa yo kada kayo? Mayat kayo kaday, maurnos ti saan yaw apagkinkinnaawatan, tsuday, ken banjay. Pakibiyangan namot ngamin ti kaado ti kankanag. Saan mo't ngiti dayta? Ken may sa pagsayaatam mo't ibagbagak? Wano panang dildilaw ko ken katsodi. Adon ti mat-atake iti kinarawot ta ma-overeating da ngamin. Pagsayaatan ti salun at mo't ibagbagak. Oray mamin lima ka pa'y amangan nuin inot mo't Ay ngam awan lat tagayam. May rurumun ti kwartayo no nalabos ti kinabuklis ti may sa tao. Mumtag dilaw ngam di mo ammo ti aramid mo. Nasaysaya at labuklisak ti taraon min ngam ti papaidamam ti may sa tao. Ti kayat may kat agkinaawatan kayo. Saan kat nga agirwar kayo iti bulok ti tunggal may sa. Saan mi nga imbaga akas ta ti aramidin nyo iti sangwanan may. Ay agbaing kayo mamat. Ha? Kaya't yu kaday maurnos ti kastaw mapaspasama kiti pagtangan may. Tano saan kumayab kayo aminain? Ha? Ay, no siyak tatang nanang. Kaya't ko amornos ta addabain ko kada kayo. O mulagayam. Kan nasaya at matno kasta. Agyaman at tsoday. Kasi kamo ngay banjay. Mabainak mo't akada kayo nanang. Tatang, iso asige man laengen. Saan kun nga iyamon dagiti gamit may. Ngam pang nga asim tsodi ta saan ka kumamot nga umabuso. Di kan to kumagkarabulod. Tapno saan mo't amarunot ti gamit may Alam mo nun, tapno mo awan riri. Mura detan kaka. Naglaka magaya maurnos no kayat yaw. Ket no nalpasan ti amin, sapay ko mata santo na maulay.
Talo ulitin yun to pa, talagang agsisina tayo. Saan ton, tatang? Oras siya tatang, nanang. Diyak kaya ito na maulit na ito. Oras sana ko na mangmangan. Angaw ko lang ba ipangag kayo nanang, tatang. Sa ada pa nagraam ko kada kayo. Uray siyak mo't nanang, tatang. At damot pa nagraam ko kada kayo anakay kamangak. Iso, nga ipangag kayo. Laita, ti kasayaatan na mangagan me kaninanang yaw. Mala, tarambakan tayo man ti panagkinaawatan yaw. Sigay, uri binukli sana. Ulay laytan kaka. Saan kayo ngamin ngagbukli-buklis kan agam amon? Agpada, amadi na kita. Ditan kagayem, tinagibusan, tipakasaritaan, anapauluan. Buklis, ken amon. Dito'y drama tayo, unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.